tole je pa čist tipično slovensko razmišljanje. Človek, ki je videl moj video, ga je najprej zaskrbelo, koliko sem jaz iz tem zaslužil. In kako na lahek način. Ljudje moji, lepo vas prosim, pa če kdo misli, da se s temule super zasluži in na enostaven način, je zakaj pol ne začne to delati? In verjemite mi, če bi se s temu karkoli zaslužili, pol bi tu pol Slovenije delali. Tako da, lejte, vam moram polepšati dan in vam po pravici povem, da tole, ki jaz delam, je samo strošek, pa čist nobenega zaslužka. Kaj pa vi mislite, gledalci? Napišite v komentar.